Tribal Union atum ari kachirung. Anamjum hekpen hema hormu nang palong bipopu chong thoisar po Jit Singh Raikom sai khiari deng kaching nang. Dilai pen koila jan adak PWD atowar ka hingno piga jok radatum kachehelat kisung nang. Kardom peni prime time abirta angton pen chethanam sinang. Di Mahasau District ahempi haflong sikari bagana lokedo 11 Assam Rifles Camp Besalong pini bangner kep Kuki Tribal Union T Hekpen KTU ok chumprana song atum armu ok somate paramilitary force at hingno along ari ka chirunga sai ke dengpon. Pini ari ka chirung Kuki ok chumprana song abang phudo an setami Kuki Revolutionary Army mate KRA along pen kachekak dun pen si Kuki Tribal Union along kaching bedun atum sai de lopusi pangdak pon. Bang sorry kachirung KTU ok chumprana song amen laki amithang mithang kachira tengpen Sergeant Major Saigo Arm Wings, Sergeant Major Sam Arm Wings, SS Lance Corporal Jack Arm Wings, SS Corporal Albert Arm Wings, SS Private Robert Arm Wings, SS Rajapau James Civil Wings, SS Assistant Political Organizer Benjamin Civil Wings lapen SS Assistant Political Organizer Mang Civil Wings pusi pangthek pon. Bang nerkep ari ka chirunga bang phuang bongpen bang troksia bangke Karbianglong district a sorlapen inoda bangke Di Mahasau district a sorpusi thanpon. KTU asong hin penjesemeda bangke Kuki ke do ahawar lasonsi Karbianglong Di Mahasau Nagaland Assam lapen Manipur ahawar alongsi kachepachong damdam. Bangso ok chumpran ahin pen hithi roi aprang jong sitami Jiribam lapen Tamenglong ahawar Kuki atum ke do atum Adima longpen dihin kirung asai klempon lang puta pini ani ari ka chirung ahut thanpon. KTU ok chumprana song atum song ke pathir ponji aphan NSCN IM atum along chepa chongdun si Nagaland Hebron kemalong si seke pidunlo. Bangso hut ari ka chirung KTU ok chumprana song klem bang ahin pen kaning che pon atengke song along ke do pen abangke ke do ke dama ling sitami ke jok wanawe lapen hem chedaming tung positami ning hangaling penke chedam longle lapen ituma leke long jia phana bangki NSCN IM hin pen setami lamchak nang chipilo pusi ning jepon. So how many of you have surrendered today? Today we have surrendered 8 of us. 8 of us. All are from which places? We are from different places. We are from Karbianglong and from Dimasa. Demas also. So for how many days you were active in Demas? Your organization? I cannot tell exactly. What is the name of your organization? NSN and KTU. Means full form? KTU means Kuki Tribal Union. Under NSC. Yes. So you're What working is under the NSN IM? aims and objects of forming this organization? Yes, sir. What is the aims and objects of forming this organization? Now we have surrendered. Yeah. Hence, when we are in arms, we cannot roam freely. The main aim of surrender is that we cannot roam so you want to come in the mainstream. Yes, that's all. Actually, why you formed this organization? Actually, what is the aim and objective? Forming the organization. Forming The the aims and objects of forming the KTU. And where did you come? KTU has these Nagas. They are fighting for the solution. If we join with them, we can. If they get the solution for us, it can be for profitable. Bang soja make judde da phi abang bang nerkep KTU claim bang atuma phan Haflong police station along an ponsi ke claim nang jia son an claim ponlo. This organization. Now we have surrendered it. Hence, when we are in arms, we
we cannot roam freely. The main aim of surrender is that we cannot roam to. So you want to come in the mainstream? Yes, that's all. Actually, why you formed this organization? Actually, what is the aim and objective? Forming the organization. Forming the The aims and objects of forming the KTU. where did you form? KTU has these Nagas. They are fighting for the solution. If we join with them, we can. If they get the solution for us, it can be for profitable business. Haflong pen Suraj Barman, Karbiang Long Live. Nangli hemalong chini ne pinabangpu wangpen ason ahormu nangke jor doloma. Hema hormu ador ki jumpen nangwan pipo mate nang palong pipo pu nang kache chagatum doloma. Jong si do pulo tangte nang li kachere nang ji akenang sot. Athe nona por pier thelong moni ratum joy kepen tangka kache palong awarsai kiri pena jok moni daphan chong thui chobaya sai ki klema bang pho phai nang bat bom tanglo. Nang li hem nang li mega thingno amat nang li phan nang chong thui chobai pen nang li hem kedo atangka an nang pon pidet athe. Lason si inu Jit Singh po abangpu Brahmaputra Enterprises along Cyclem dun puka chikrong pen Karbiang Long arlo atto kanu arong along dampen hema hormu ador ki jumpen nang palong pipo pu chong thui chobai si pin nangan rong ara datum labang so abang phuaphan tangka chupidun lo. Lason si phulunia hawar ke parlo karkok tok long bearong along ke damtang jakhong achiklo ni phai inquiry ni Jit Singh po abang Brahmaputra Enterprises along kam claim dun pa men pen rong asor aphan mate karkok tok long bearong amika rohila teron pi aphan TV installment nang pipo pa jok tangka surihini ra pharo pho tangka pon pen chong thui det pen non pu anta ahormu paleli det bonda rohila teron pi akopai ki mia jok tini pai ni phai freezer ke pani manja long Jit Singh aphan theklong lok pen manja police atuma phan pachini pen nep ingnang cheklo laso phi loring thepi police outpost along an pon thu det si FIR pi pen hem kang sam beng pon cheklo Karbiang Long Live pen dak loring thepi thana long ni tum outpost thana long mri lo dak dang ko mri thekele han lo dak kulini hawar long karkok tongklong be arong amikar tum kedam tang achiklo July chiklo lang letum phan in July 20 arni Brahmaputra Enterprise ko tum pen alang letum phan isi TV abang so TV ke enonji phan alang letum suri hini reng harop ho atangka pipen kuthot 25 arni ke alang letum phan delivery pate pale pu se alang letum ka chong thui dam pen jo labang so ala TV phan alang letum poisa pian dalo so poisa pidun de pen jo alang to pen an ka che hang son dolo bonda me alang to pan phone bon check se alang to men alam arjulong lo se labang so details of thak alang to mar jupon nang alang to pini por ke dak than la long FIR system pi pon lo la pen alang to la so munir phan Jit Singh budi so munir phan alang to ne pon long lo ko nasi ne pon long ma la pen ko son pen ma alang to par jupon na aku di purut long tum dari parking lah dari parking atu karena alang parking kan sewa alang parking dan lang lo amat la ong di pan ang ser ya lah ko la so Punjabi hendo di pan achong thui bang le yo la TV installment and then ji pu pen and then that na pet TV dan ang le pun dan ang receipt si la le ya ma thang dun ser lo alang chikrong krede lo amat phone number tak call lo neli phone number ta neli long dapat mati call lo biji nang di call lo le den amane ke ong di ba phone number pen call lo ke ring det lo ma kali ko call la hai Allah Jit Singh pune pune la hai Punjabi apun lang silo ke la call hala message sama kha hai la ni di call ang message long lok lo pe na pini di la hai claim clean ni medicine pini si claim ko lam la hai ya leng chitong lo pe bang ke alang tanam se thanang kok lo te alang le phan ken non ke ko na hata ke ne long non ke manja thana se ana Lason si Polonia hawara long pen
chenglok akaprek hawara long tami lapusona sai langnu ke klema bang phwa tumalong me thang ka chubirti atangka ki pidon pen ahor mukilong ledet atum dopik khangjang lo nangli hem chini ne pin na bang phu bang pen nangli phan lam thu lam dok mate hormua nam ki jumpen nang palong pipo puatum along nangli monthi pami penle hormu hortarta endunsi akini phuluni pen dir chuna rongpi karbing long lai dilai pen manja wurpon put langwoku picnic spot ke damatowar UPDS atum MOS along ke dengpon atowar kasimar pinang an ajak nang dinglo manja pen koilajan nepalia sona bosti anke black topping atowar nang patanglo bonda isi kamang hudami me abangke koilajan nepali sona bosti pen dilai an kilometer ner kep ajak anke patangte detsi rada tuma phan pamang hu pronglo lapen kache helat setami kisung phonang koklo labangso kilometer ner kep ajak along kaddu kawe rong phoso se arongdu labangso rong aradatum hithi ke bang kedam school college kedam keso kache langdam beha bepar ke claim ke bang kedam dilai ahawar an nang palinangji lasi lapuson kisung bor I kirsan pensi radatum chehelat sung nanglo lapen thu langwoku alang son kilangdam ji aphan bokajan subdivision arat lapen Nagaland Dimapur anpen kai ke amat kilangdam chimitmi langsonan ke paleji aphan ke kengnai atowar ke ladong pon put hello bontami towar ke hing nopi ga jok manja an towar ke pakek dam nang lapuson si thekpon long ronglo dilai pen bijoy rongpi karbing long lai pini pai pai ni phai trainer ke bani ada por phai sir kebra achitim apor malom pen pangcheng ponsi suri hini rain kora hini aningkan aparman haura khat college along freshers meet jame ke paman pon bangso jame galong haura khat MLA Darsing Ronghang haura khat constituency local MEC Ajit Kumar De EM Amar Singh Tiso lapen haura khat constituency abarim EM Khon Singh Rongpi lapen haura khat college principal Taj Udin atum chetong dunsi bangso jame galong RDP dun lapen bangso freshers meet ketalon along haura khat college Karbi students union atum ahin pen haura khat MLA Darsing Ronghang ari deng pinpur alo sitami pajirdun lapen haura khat MLA Darsing Ronghang hin pen boys common room lapen haura khat local MEC Ajit Kumar De hin pen ningkan isiang bong pen Karbi Jambali athon lapen Samson Singh Intia kumlin sitami haura khat college along ki kimponchi aphan sitami bangso freshers meet ketalon along ningje pon lapen EM Amar Singh Tiso hin pen haura khat college along mir birimate garden sitami ki kimponchi aphan lamchak chipi pon Charlie Somartum upon Karchu Lapente Kedeng Pon Freshers Meet so a program Nilidak Haurat College long the mainly managing committee law college president Pasipini CM Sarsi Wangalamdu the kids dame Milton Bansi and Toyno then to Kehai Omor Singh Tiso Karnataka Council EM Lapente Hoji Hawarakat MEC alang tumpen pen ini dak research meet long dun ado we osomar tumhan aning parong dun lo Charlie pimi ji phanabang pingkhat tekang lo apente college along ke claim ni dam ne son amung do lang asi pini litum dak auditorium hall ke hang asi auditorium hall putak ke pedang anak khorot dan sila so putak lam litum karbion so CM rideng angnu tum lampali tampo lapente nilihin pen abang nili MLA hoi pen ta boys common room panon nili hin pen kikim bodi panabang nili pini lampang dak tekanglo pen de Carbion Thomas Council EM agriculture alang lihin pen bangke college arlu isi mesen a garden kenang sot non nakimi labangso new education na policy labangso tengklo asiti na college long dame son mir bari mesen la son kenang sot do pensi alang lihin me chak ponlo bangso freshers meet along kaprek akha etuma hin pensitami kilun ke kan chepaklang ponsi ingsam jin pen jaimek pachun pon 97 জন আছে অকল আর্ট স্ট্রিম আর ইয়াতে আছে বাকি স্ট্রিম আমার ইয়াত নাই আর রেগুলারে আর এরিয়ার প্রায় 2000 আপ আর আমার সরকারে এবার অসম সরকারে দুবার আমাক ফাইনেন্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স দিছিল 2012 আর 2014-15 ইয়ার পিছত আমাক আর দিয়া নাই অসম সরকারে একো
কিন্তু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে 1997 চনৰ পৰা গ্ৰাণ্ট ইন এইটো দি আছে। এইটো ন্যূনতম কেতিয়াবা 50,000 ছমাহত, কেতিয়াবা 1 লাখ, কেতিয়াবা অলপ 2 লাখ। খালি ফৰ্চিং টিচাৰে এবাৰ আমাক 10 লাখ কৰি দিছিল, 2 বছৰ পাইছোঁ, পিছত এইটো মানে চেঞ্জ হৈ গ'ল। এতিয়া আমাক এই ৰিচেণ্টলি যিটো আমাৰ ফিক্স পে' এৰাউণ্ড হৈছে, তাতে আমাৰ MLA ছাৰে কৈছে প্ৰফেচাৰসকলক 27,000 আৰু প্ৰিন্সিপালক 36,000 কৰি দিব, কিন্তু এইটো পইচা আমি পোৱা নাই। Habar ke hat ben Harsing Rongpi, Karbin Long Live. Pini Prime Time Aberta ke Lapuan si Kang Toniklo.